Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ini tum Jirendeng West Karbi Anglong Hampur barang senang. Ini tum kilang amdi. Kita gari tington kok jo. Ngali aku sedami. Tu bangke derong gam tuar lo. Tu bangke Jirendeng gujar lo. Senang langun no, nilai paklang kon bom pada. Leda po deh no, arki arjilong bom lo leda po. Nang langun no. Kita bagian mereka dia karya rong, itu toko putih karya di pulau. Lapen, karya rong ungu, irong wet kali, latai rong lo, kalau latai rong lo, lapen latai rong lo. Kita dah kata apa rupen lah karya di pulau. Lah hello, karya di pulau lo deh. Karya rong nang paklang po deh, nang langun no. Oh, lain lo jo. Oh, la puta dolang, puparay ho. Jo, nang langun no. Langsung leda po. Jo. Hop, kedam kisung hai. Tak lang on po deh. Lalu no ni gicon po ninyo. Dak panop dak no gicon po ninyo. Deh. Amo nilai tom kewang. Oh la buat hak pen kewang. Malah sinon tu na tu pen kewang rong. Pen kewang. Yo jangan le lo yo. Nang le tum jong si hampur langsung long. Nang langoni. Langgam di kalau saya nilai pan komentar nang sinon. Bangun nilai konten nomor TV po. Nilai nang jatuh pode. Hampura langsung lah. Yo. Lang mesin di. Jong si lang mesin kalau ada nang itu subscribe nang video non. Like lepen komen nang video non. Deh. Nilai paklang kon bombo. Kelang mehe. Jo po. Lang mesin lah. Hampura langsung lo deh lah. Jirendeng lo. West Karbi Anglong na tulo deh. Jirendeng West Karbi Anglong na tulo hampura langsung lo. Alangli non arling sareng bang do. Nasi alangli pandar tipo. Alangli lenang pasan na. Jo alangli hello. Mere tom hana ke thana dim lo la. Alangli long pen kupi mana ke thani la le arki senang deh. Latte, hello, dona tu. Ini tu latte Jirendeng lo. Lan roy amen dum ding pulau. Pulau ding lo aroi lo. Lan tu na nawa di tang kong Jirendeng lo ke hampur lo tu la hello. Ini tu latte lo kata la dek Jirendeng kan ke hampur lo tu ke. Latte lo ke bagi hello. Latte la hello dona tu hampur lo tu lo.